Tromir thlani somni pakhat kan lo thleng le ta der mai tukin jing news a hi chuan in India defense lam kan han thlur bing le dona kan thre dangin mania India le Pakistan in beina khanin India chuan military operation lama ralthuam man konga tele tactic lama te mason na lian taka nei ti khovel hriata tar langani kha khalaya thil thleng defense analyst rualtena anziale ngainom taka tar chua chu tunruma hian an pho chu kan han tum vele donani kha be pui thlang na khan in India chuan Pakistan ralthuam Turkey le Chinese ralthuam thatak tak te an kap chhia kha India tan chuanin mason na lian takania tin Turkey le China tan hian mualpho na hani ve bokani me sang hele somni panga a India in Operation Sindoor kalpuina khan Pakistan in China siam defense system langsar tak an man chuan harsat na lian thaman to kani kha Pakistan le Pakistan ina an lua Kashmir huam chunga firfiak mun ma installation le military base laka India be pui thlak na khan India chuan China export ralthuam thatak tak angangai precision strike diktak kalpui thei chu ne so takina chang le ta India theina ka phaulan ani China ina supply system HQ9B long range air defense system te HQ16 medium range air defense system tele PL-15 air to air missile te chu Indian coordinated aerial campaign laka khan khang Chinese ralthuam te kha a hlotling zo lo ti a chiang hle Operation Sindoor hlotling te ka kalpui ni hnuwa firfia camp pakwa ti chiatani kha Pakistan chuan hei hi chang le tin India ram hun rang Jammu and Kashmir Punjab Rajasthan Haryana te chu missile le drone mangin an beani Mache India sipai te chuan hloting takin heng beina te hi an lo dang chata an ti to pani buaina nasalu to ko wang khan in Pakistan chuan meni som thleng khan meni som khan in ka hayan rot ta chuka kha wang khan meni som pani san hele som ni panga khan DGMO level in biak na nei nia khami hnu khan ram pani te hian sipai chet na han ban san ta hriani kha Indian Operation Sindoor kalpui hnuwa China chuan Pakistan chu sipai le satellite manga puina poimo taka pea Bloomberg report in atarlan danin New Delhi ina Center for Joint Warfare Studies atanga athil mu chhuwa te tar langin China chuan Pakistan chu radar le air defense system siam that konga te India chunga satellite coverage siam rem nat tura te apui nia tarlan ani Research Center Director General Ashok Kumar chuan China chuan Pakistan chu India sipai te chet vel na le an sipai deploy na sipai da na mun te hriat chian zok ani theina defense system thazok siam sak turina pui ni ina soya he thlop na hianin China hian he buaina hi strategic interest nei tumin ma halo la vereng bokani HQ9B China siam long range surface to air missile system changkang tak ania ram engemaw zata thon chhuwa hral chhuwa ani towa Pakistan po chung zinga chuan leitu zinga chuan an telani he air defense system hi thatak mai ania report atarna ni danin kilometer somsari borvel kilometer somsari huam chunga mel maral thuam ron kal hlotling takalo ka phlathei turang ania India in precision strike kalpuina khan he system hi a hlotling talovani heng system te hi Pakistan si paimun poimo taka dani ma se India in do thlona tanga missile ka chhuwa beina laka khan an veng him thei talovani HQ16 medium range air defense system Pakistan hian Chinese origin HQ16 medium range surface to air missile system po an manga March thla sang hele som pasari khanin Pakistan Army he air defense hi man tranania Russia BUK missile system version ang devin China hian an siama HQ16 hi medium range air defense atana siam ni in target tam takaruala be theina turani mase heng system te hi Operation Sindoor nei chung khan India loitering munition thichil drone beina laka khan an himlova hang India thichil drone kamikaze drone te khan an bumin heng Chinese air defense system Pakistan ina an man tena an mu theilovin India drone te kha an kal koi theitlat mai PL-15 air to air missile
China in advanced long-range air-to-air missile siam PL-15 po hi Indo-Lai Khan system dang hlo chamzi nga tel B1 visual range engagement atana duan ni in report range a chuanin kilometer za somli panga atanga za thumbor vel he missile hian a kap thaya Indian Air Force assets front rang a thok telaka hit pakhat ma source anei lo ni a hriatani kumsom kalta a pholan masak bera chuanin PL-15 e kha China and American AIM-120 amram manlai lo dangchat thei tur le lo machon thei tura an duan chu avenia dual pulse solid rocket motor mangania mek panga aya chakin athlok thaya thilpoi motaka chu Punjab Hoshiarpur district PL-15 missile tla te mu ania India ram chunga ni nge ya a design le theina chungchang hi India chuana zir chiang don mekani India ram precision strike theina loitering munition harpi le harop drone te India chon Pakistan air defense system neutralized turin loitering munition thijil drone an tiang kha abik takin harpi le harop drone te na sa takin an mang ti kan hre ome khang kamikaze drone te khan surveillance theina te lethal accuracy tenen an nei kopa target area te chu ne so takin an bei thei boka intelligence an khon khom ngal thei boka chuta chuan precision dikle chiang taka ka theina bei theina an nei Israel Aerospace Industry IAI siam harop drone hi abik takin radar system le air defense platform bei thei tura duanan nia electro-optic seeker mangin target zone dar kar ko chung zet boruwa ka virtual thaya angle rang atangin a target chu a mu chuak thei boka a chui chuak thaya a bei thei boka chutiang chuanin satellite jamming GNSS laka po a him hle ania hriatani ram chung siam strategic advantage India hian defense mamona adanglam angzelin chumi phuruk tur chuanin ma ala a chuta chuanin ralthuam changkang loitering munition chu nasa takin tuna hin India chuan a siam chuak chho mekani Nagpura solar industries siam Nagastra 1 hian kg khatarit ralthuam apai thaya GPS mangina tumram metar ni borvel hla strike kalpui thaya Indian Army hian Nagastra 1 drone unit zasom ni order masaberan dong to boka avain unit jali som ni vel order tura ruam han mekani heng loitering munition te hian an strategic advantage te chu monitoring duration raizok target threats le precise elimination in dona hmuna tikla chiang taka kap tur le satellite en thlak na te hmang tangkain chutiang chuanin omjanei zokin he loitering munition hi changkang so ka duan chho mekani bokani missile system changkang tak te Indian Air Force hian Operation Sindoor chung khan strike assets rang an kalpui Pakistan ram chunga hianin target rang an beya chungzinga chuan a beitu te zinga chuanin BrahMos supersonic cruise missile air le land version panni chu India khana manga tin Scalp long range air to ground missile po manga Hammer air to ground missile mang boka Rampage air to ground missile mang boka Spice 2000 precision guided bomb po India khana kap chok boka abik takin BrahMos missile te hian Pakistan sipa infrastructure laka chiat na lian tak an thlen China siam defense system te po hetiang BrahMos hian an kap chenuala HQ9 air defense system po ne takin akap chenge ani kha operational assessment le strategic impact India in precision strike kalpui tur khan in Pakistan Air Force be rang an beya chungzinga chuan chaklala te Rafiq te Ramim Air Khan te Sogodda te Balaria te Jacobabad te po an bei telani an bei zinga lian thamber pakhat chu Bolari Air Base ania Pakistan Air Force ten Sayap Area Airborne Early Warning and Control System anda na mun ni in chu India chona kap chiani hei hi Pakistan surveillance le command theina India chona ti chiat sak hle ti na ni chu the print in Tarlan danin he be pui thlak na hian Pakistan sipai te chu mun rang a chiat na na satak an toka chu wangin nili chhungan in be hnu khan Pakistan chuan tlom le za po don lovin in ka hayan ro chuk tamayani kha hetianga masona lian tak India na nei hi thilmak tak te po ni ome India in precision strike theina ane izia khovel hriatarun pholan na niya dikle chiang takam hel ma target chut chiat theina
chu tiang thiam na India na nei chu khovel sarkar sang po barakhai hle ni nan soi nge ni Chinese system te lo cham na mun ani China siam air defense system kha India Pakistan in beina khana lo cham zia pholan ania Indona an tho hlok dan chungchanga zona lian tak asiam ta ni HQ9B le HQ16 system te hi India loitering munition te hian an bum kwal thailat maya an bei thaya an ti che thei bokani PL-15 missile te hian India target te chu an bei thleng man lova India air defense ten an lo ka thlak sakani he operational lo cham na hian China defense chuan mualpho na lian taka to ka habik takin heng system te hi active combat situation te sania wangin a lo cham nia soi thayani PL-15 missile Punjab a Hoshiarpur district a PL-15 missile cheto mu chua ta ka ni wangin India chu Chinese missile technology chungchanga hriat na thar nei thei turin hunrem changa nei ta China missile chuan vor Pakistan ina an man India ina lo ka thlak chu tuna hian India scientists rual te chuan an koi thalin an lipse chhotan mek he intelligence wealthfall hi India mahun atan air defense strategy le Chinese system dodal na konga plotlin na lian tak India chuan nei bel thei don ni anga yani sarkar dang te point hi an ngei ven hle ni na langa chungsinga chuan khotlang ram lian ho te pon tuna Chinese missile India na zir chian tur hi ngai ven an omnual mai bok report tarlana ni danin India official te chuan kha bei pui thlak na khan Pakistan ram khoi hmuna po dikle chiang takin target an bei thei ti hi nia India hian conventional attack an ti thaya chu chiang takin kan hmuta ni hetianga Indian conventional strike theina alan tir hian rampani te inkara strategic balance in thlau dana in tir boka operation a hian India ina technological lama theina sang taka nei zele operational preparedness a te po India mason na hi alang le bokani China defense export a ngong anei don Operational Sindoor Chinese system lo cham na hian China ina defense lama rampon lama a defense bungro a hral chuana konga hian ngonga nei theidona HQ9B te HQ16 le PL-15 te China ina ramhrang ranga a hral chua mek chu India na ka chiat sakle alo ka thlak sakta ka wang hianin China defense industry chuan rin tok lo na anei chhotan nia soyini bok India precision strike India ina dikle chiang taka beipuya thlak na alo do dal thei tok lo wang hianin alei du tu te chuan hei hi an zona tur engwangin nge India khan olsam taka han lo ka thlaka China air defense taka engtin nge India khana ka chet thei ti chu China bungrua defense bungrua lei tur te ta na zona hani don ta ni chutianga ni chuanin ralthuam lei tur China atang ralthuam lei tur tam tak hian Russia United States le European manufacture te lam an hoirin ania heng ram hian an hlok pui chho mai thei heti lai hian hlotling taka result India na anei chho awang hianin Operation Sindoor khanin India tan sipai lam hlotlin na poimo taka entira Chinese defense system tan po hlo cham na ngai tu takani kha operation khan India ina precision strike theina mel matar ket dikle chiang taka bei theina chutianga India that zia le chungnun zia kha in beina khana lan tir ta Pakistan in China siam air defense system mante a himtok lo zia te po pholani na ombokani active combat situation a heng system lo cham na hian an rin tlak lo zia choron pholang chhota combat effectiveness chungchanga zona siam China defense export po hian atuar chho theini in mithiam te chuan an soibokani India tan chuan kha operation kha fir fiak mun ma beina le ti boral no konga tactic hlotling tak an man na le khovel hriata defense lama India theina pholan na thatakania India tan chuanin ralthuam hral chuana lamani emo hlotlin na ro pui takania India defense bungrua te chuan ngai venan hlo chhotan meka abik takin khovel hriata defense lama India rin tlak zia pholan na hani bokani politikan India Pakistan buaina kan han review le thuak ania kan ngai dan te comment lama kan tar long vele don nia damte kan omani chuan tlai lama khovel thuthar indono thuthar berber te ngai thlele turin kan lo in ring le don nia milonga chang le vek don nia